College की महिरों सिंह एग्जाम के पोल लाउथो हन बिहाइंड से मिनिस्टर बंगलो द थॉमसन क्रे पुलिस ने लाठी चार्ज तौबदा महिरों तरुक सोकले अमदी थी सोकतगी एडवांस हॉस्पिटल दा लाइक नखरे वायरमन टिथल के कोई भी फैमिली स्ट्रीट बैंडर सिंगना मकोई फम पीबीओ हाइना से मिनिस्टर बंगलो तब थॉमसन क्रे मफम कयादा दुपी स्ट्रीट बैंडर अमदी पुलिस का मुंग नखरे Indo Myanmar ngam khai gi soyna ba masung gelo mi kan ba bil puthok tingi da miam da khang halo hai ba yauna tongan ba demand sing da school gi mahai sing na khongjang sangsin kai amasung mahai sing na sangsil ba khongjang gi paulo ba salo ba impact news gi team ma dia tai pau mi sing bo Imphal district police traffic police na lambi thing da pau lohan ki मैं बुखरम जरिए दम येबरी बस इम्पैक्ट न्यूज़ नी आई के थक्सम हौजे पुंजा से फावगी मरवे पाउसिंग म्याम दा पिजरी मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाथोक नमरम ओइदना स्टेटस के ग्रेजुएट एग्जाम बीए मदि बीएससी के हाइदोक्तना लरिबा एग्जाम सिंगी रिजल्ट नुमित हुमनिगी मनुंगदा लाउथो हाइबगी डिमांड लमदम असकी कॉलेज महिबे कयाना सेमिनिस्ट बंगलो तमना थमजिनखरे अदुमोइनमक थमजिलक्लिबा महिरोसिंग अदु इम्फाल वेस्ट पुलिसना चिंखी मणिपुर दा लैबा तोंगान तोंगान कॉलेज सिंगी ममांगदा पांगथोखरबा एग्जाम की पोल लाउथोपगी मतम हेलबा फावबदा मतम कुइन नमसिंदना ngasi फावबा फोल लाउथोक्तना लैरिबा सिदा मरि लैनबा सिंगना मियेंग संगबिदना लैरिबा सिगी मतंगदा मियेंग संगबिनबा महिरोसिंगना ngasi से मिनिस्टर दा मेमोरेंडम पिसिन लाखिबनी फिबा मसिदा महिरोय अहोम मणिपुर पुलिसना फाजिन की अदमोइनमक महिरोगी रिप्रेजेंटेटिव सिंगा से मिनिस्टर गा उना लगरि हाइबेदगी इरांग नेमथकीबना फाजिन की महिरोय सिंगा तो थादोरखी पाउमी सिंगा वांगालदना जॉइंट कॉलेज स्टूडेंट्स फोरम की कन्वेनर आरामबम विकासना पंदना लैरिबा एग्जाम रिजल्ट असिना मखाताना मही तमनिंगबा महिरोय सिंग सममनबा पोखले हाइना फोंदोके मखाताना महाना हाइखिबदा असिगुम फिल्म असिदा महिरोय सिंगी पुंसी मांगलगद्रा हाइबी अकीबा पोखले हाइना नुंगनांगबा फोंदोकी मरम असिना मतिक साद्रबा मणिपुर यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर लौथोक्तुना अथुबदा महिरोय सिंगी पुंसीदा तंगदु लैताबा पुरकनबा लैगांगना होनगदबनि हाइना सु फोंदोकी अखोइना पामजरी बसी अखोइगी हौजिक हाइरिबा सेमिस्टर सिंगी एग्जाम रिजल्ट आउटसे विदिन 3 days तौबियो हाइबसे अखोइगी डिमांड इनकम्पिटेंट ओरिबा सिगुमबा इरेस्पोंसिबल ओइबा बीसी असिना मरम मोइरगा अखोइगी छात्र की खुनाइ दे थोगलेइबा सिगुमबा साइथेंग सिंग असि महागना रेस्पोंसिबल ओइगदमनी अमसुंग कंसर्न अथॉरिटीना रेस्पोंसिबल ओइगदनी अदुना अथुबा मतमदा यूनियन हाइसाडी मिनिस्ट्री अमसुंग मरि लेनबा अथॉरिटी सिंगना छात्र की पुंसी असि मांगदनमगिदमक्ता माबु कॉल ऑफ तौगदबनी अमरोमदा महिरोय सिंह मखोइबु से मिनिस्टर उना लगनी हाइना थाजब पिरबसु उनहंदि हाइदुना अखोइबु हापिरो सात्र की पुंसी कल्लु हाइबु खलाउ गलोनेना से मिनिस्टर बंगलो तमना थोमजन के मणिपुर पुलिस ना मखोइबु थिंगना होनबदगी साउना मुंगनब थोकी अदमोइनमक महिरोय सिंह से मिनिस्टर बंगलो गेट यौसेंदुना गेट हांगो हाइबगी खलाउ लाउदुना महिरोय सिंह गेट अदु थिनकी इरांग अदु लाक्सिनब होनबदा पुलिस ना लाठी चार्ज तौदुना तनखाइखी महिरोय तरुका सो ओपन नंखी अदा अखोइदी मेमोरेंडम पीबा लाकपदो अखोइदा सुम इचम समना हाइबदिको महोइदा खुथाब नतबनिना लाइक तम फंगन बिउ हाइबा वाका से संग लाकपदो मोइना अखोइदा खुथारा फुराइजे करिगिनोबा पुलिस काइनानेबा अखोइदा खुथारा फुराइजे अदुसु पुलिस नुपाना नुपी अखोइदा सि करिनो मोइना अखोइदा पामिजे करि खुचना बिनो मोइ अखोइ तौसलाइजे अखोइ अपामदि अखोइ लाइक तम फंगन बिउ अखोइ रिजल्ट याम थुनाइ दोकपियो मपालमदा चतलागा लाइक तम बाजु फंगद्रे सिदा जुनोइ फंगन बितौबसु नत्रे अदुना अखोइदि रिजल्ट हाइदोकपियो हाइबसि मपानल महै तमनिंगबा छात्र म्याम लैरि अदगी फॉर्म थाजम मतमना मार्कशीट पुथोरो हारे मार्कशीट तो पुथोक्तमनि एडमिशन तौबसु याद्रे अदगी एमयूस द प्लब सिट चनबसु नतेबा अखोइ मणिपुर द लैबा छात्र म्याम से अदो अखोइना तालिबा डिमांड दिस प्रॉब्लम से सॉल्व तौबियो अखोइ लाइक तम फंगहनबियो अखोइ एग्जाम हाइदोकपियो सिनिदा सेमिनिस्टर बंगलो ममांगदा महिरोसना रैली सतपदा मणिपुर पुलिस ना सथकी थोंग मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टाफ एसोसिएशन मुसाना इमरजेंसी मीफम कौदना कन्न यानिंगदबा फोंदोखरे असिगुंबा मणिपुर पुलिस की थोंग से मतुंगदा मोहना तौबिगन हाइना मणिपुर यूनिवर्सिटी स्टाफ एसोसिएशन मुसाना थादोरकपा सेरोलमना अपील तौरकली ngasi college ki mahiro singna se minister da memorandum pisin ba lakpada police ta sathaki ka hen ma thong bo Manipur University Teachers Association mutana kan mong da kandem chawkre lone na thong adu yaning da phongdok koina Manipur University ki wathok ki matang da ngasi se minister na wari sanana ba ki tamak oja sing bo korok ki adu oja sing na sathidre
ngasi Manipur University campus laiba muta gi office ta paubis ko unabda association asi president professor ai toman hai minister na Manipur University wathok asi matang da wari sanana baza singda ai basi tha dona khangalaki loinana minister unagada ba adugi matang da ngasi muta gi oiba mifam phamki nakala marom da college gi mahiro sing memorandum bisen ba lakpa police sathaki thong sing adugi matang da su mifam adu da putholoba matung da khanaki amadi wari sanaba chatana wari laukhibani adubu matung tarakpada minister na wari sanana ba hairakpada satkani haiba wapam su mutagi maikai digi tamlaki college singdagi lakpa student association singi demand ama haibade kogi procession ama lakpa semester gi office ta aduga madubu phajana makoina memorandum submit tabu lakchaba dugi against makoi phubi ba chaibi ba asok pan yaw ba akoi samuk chatun yengjeri satra amadi akoi mathabakta kaubi bedagi khasokpa akoi phamung ta lehawi aduga makutta sokpa yawri makut akoi saru tekpa yawri adu lorna akoi tajabada satra mari amasu wari saji negotiation tausin kauksalaga purei haibagumamsu tari wafam asidagi ngasigi honorable submission ko meeting ado koin chattaba haibu pirepse koi lemnagi Manipur University Vice Chancellor ke wathok numit humdi manungda loisindra BA amasung BSc examination ga result athu matamda lauthok trapdi MU gi makha daleba college singi mahiro singna kan bkhong sang selakadawri loina Manipur University ke VC na masa ge thongdang masak khangda badaki state ke college singda 3rd 4th amasung 6th semester tamliba graduate mahiroi kaya ki career mangnaba ki masak ama ohelakpa mahiroi singi quite ke laibak thi binaina supenda ba phongdorli ina masigi matang da ngasi GP Women's College da paumi singa unaba bada joint college students forum gi convener arambam bekas na phongdorpada atopa college amasung university singi anoba session haunaraba matam yorba phawbada BA amasung BS examination gi result khanghandabadagi mahiroi singna makhoi gi career manglagani haibagi akipa laiduna haidoktra leriba examination result atubada haidok pinaba minister memorandum bisen basatpada minister unaba phanglakiri hairi mahiro singna minister gi banglo tamna sangsinaba honabada police personnel amasung mahiro ni marakta mungnabada mahiro nupi ani yauna punna mahiro taruka sopan nangki asopa singdugi marakta khara hena sokpa sandel gi South East Manipur College da BS 6 semester tamba Huidrom Johnson kawa mahiro amati advanced hospital da pukatuna laikanari haina nungaitaba phongdoki third semester की fourth semester exam हाइदोक तबन मर उमगा fifth semester की exam fifth semester कार कदब छात्र सिंगना मखोई honors paper blindly अदुम लवहन खरे अदुबु ngasi फावददी होजिक पाउदी third semester नतर fourth semester exam सी छात्र सिंग दो fail ओरंगनी नत्रगा pass तरंगनी हाइब खंगब ngamdri अदुगा sixth semester की exam सु ngasi MU दा लरिबा होजिक vice chancellor की crisis सिना मरम ओरगा होजिक फाव हाइदोक्ट्री हाइबदी सिगुमबा अकोगी irresponsible ओइबा incompetent ओइबा सिगुमबा vice chancellor अमने मणिपुर यूनिवर्सिटी दा स्टे तरोगा लैबा हाइबसे अकोई छात्र खुनाई याम लाइबक थीबनी मसिना मरम ओरगा अखोगी छात्र की कॉलेज का छात्र सिंग सैथेंग फंगन हाइबसे फंगन बने हाइबसे हाइबन थोकलोय करिगुंबा विदिन 3 days ता अखोइना पामिबा डिमांड से फुलफिल तोबिदबा तारगदी अखोई मखा ताबा अकनबा एजुकेशन एंटायर मणिपुर दा मयाम खुसनरगा अखोई अकनबा खोंजंग चंगसेलगनी Kwaraban Kaitel ya koi bita phamla street vendor singna makhoi gi phampham pipi haina se minister banglo tamna thomjin khre mafam kaya da nupi street vendor amati police ka bungna khre ngase yupung tara thoi taba do aida Kwaraban Kaitel ya koi bita street vendor oina pot yoliba nupi singna minister banglo tamna thomjin na bhona bda kangla pat ni tai pa sotek mapada masing yalwa police personnel singna khoi saung na nupi singa do thatke nupi singa do na makhoi oiba awaba singa do se minister da haisage thasiki manga dagi pot jon pham mafam marang khangdana lerakliba Kwaraman Kaitel ya koi bita lady street vendor singi oiba mafam pipi hain taksin ki tungda police personnel sing aduna nupi manga khangalaga se minister ga unanaba sinki अकोइना फुटपाथ फमीजे होय रूल की वांग मतनी फमीजे अकोइ खंगदब नते अकोइ लैला सो हैतब नते उपाय लैतबगी इसा मयम थाक्तबदी यादबनिना लैला सो तमन्दबदी यादबनिना इमुंग मनों तो होना बंग मक्तबदगी मपान से थोलकपनी याम इकाई बजानी मितगी पितारा थोलैनी फुटपाथ फमन गेरा इनी जगह द फमन गेरा अकोइ दि सादब यादबनिना इसा सेम यादबनिना ने थोलै बजे अकोइ के फमम बिबियु हाइबदु मंगाइरे मनों नुपीगी सेक्रेटरी ने हाय तारिख मंगा दगी मियम फमन बे यारोइना दai फमनद्रे दगी मनोंगी नुपी मा थोलागा नहान सियम न कनो तो मीटिंग तो मतम दने अखोइ लुपा साम साम कनो द ट्रैफिक का पियन हाय अदो अखोइ पी देबा Ziribam gi makai theda lona yadaba mongda lam khopsin basing handok khinaba mahut amadi town planning minister thaunawjam sangkhumar na phongdokre minister ngasi Ziribam imakai thel yengsin laba matungda paumi sing hai kai thela sida lona yadaba mongda lam khopsin basing nimi tare ri gi manungda hongdok khikadabani hairi
Manipur amadi Myanmar gi marakta leireba lamgi sainaba amasung gelhomi kanaba bill puthoktriŋeida miyam khanghanlu haiba yauna tongan tonganba demand sing taladuna Socialist Students Union of Manipur gi lamjing makhada Iboton Sana Higher Secondary School gi mahiroi singna khongjang sangsinkre school asigi masing yalwa mahiro sing adana Imphal jiribam lambida thoraktuna human chain semdana kolau kaya lauki tungda atienba khongsana satuna housing Manipurda issue oriba ngamkhai gi sainaba ILP gi bill boxer sajita gi liter sajita gi doping case amadi School Oza Singh bo transfer tawbagi thokdok kaya loisina badiman tawki khongjang asigi matangda SSU yang Vice President Lai Prakpam Ganesor na haikibada Manipur gang khaida kilometer ahom lom sangsindana Myanmar na border pillar yongselak patalai gang tumina license bayaroi Manipur lam masit ama phawba Myanmar da pitok bayaroi amaromda ILP bill puthokna ba laigang na khondari ba si taram na ogli tawbuthabu bill gi matangda miyamda khanghandura khanan kadabani haiki loinena oza toina transfer tawraga miyamda khanghandaba amadi Later Sanjita gi doping test ki matang da so laigang lan lumna lauduna thabak lokat kadawani SSUM na talib demand sing asi khanadrapati hena kanba khongjang sangsin gani haiki Manipur Myanmar lamje Myanmar da pithokpa amadi hojik je yellow mi karna bill je akhoi da khangan da hai tar ko bill je pass puthok jingai da akhoi da praja mayam da khangan biba amadi oja sing hai tar oja sing ki transfer tawi na tar tawde kara tawi na khaba da puthok thokpa leba mayam da khangan da ko asigumba kano chinga se kano to han biba khangan biba sigumba changsen jari khongjen nga sida ngasai press media phawa changan bi da akhoi cc mamang da bukta chacha ba press media coverage to han bi da amadi cc da press phawa changan bi da ba si laibak thi bane asigumba khongjang ase akhoi kan to bi ji tabi lek ta ga di makha ta akan khongjang nomani ni simang da changsen jar kani Revenue Minister Karam Shyamna border filler number 81 ki Praja miyam da document putho haiba wafam thamkiba daite yaw to wafam ni border issue si hojil leriba state of the central government athuba matam da loisul haina Manipur People's Party MPP na demand torkli kangjai bungman galaiba MPP ke office ta pawmi singa unaba bada party sigi president oina Jugendra na hai Technopol DC abuzam Tobikantana district asigi revenue fairi Technopol district ki manung sana leriba border pillar number 81 ki mari leinaba se sang mahki manak laifam thoi isam samba praja singda sange dariba baham asigi document putho haina hangpham thokte document ase Technopol district ki DC the minister masana miyam da puthok laga utpham thokpani nakala baroda Technopol DC abuzam Tobikantana document singda sign tau haiba yadri basi karigi no haina president asina wahang tarokli MPP ki president asina makha taratuna Minister of State Kiren Rijijuna Indo-Myanmar border da issue like hari basi karigino Union Minister ase landamasi issue gi matang da homework tawba wali homework khara tawbiu state asina leriba BJP government asina center ka yaka yenglaga thabak tori basa sombo oiroi Manipur da puna khundari ba purup singna ihau asi tumina laigani thajate Manipur gi lam mang ba yaroi haiduna kumjal se masana impan Marpudra Matoida Lamdam Asik Laiway Krabai Pai posting British Singi Anglo Manipuri War Tokibani Haina MPP ki President Asina Tamlagli Hojik laiba government na koi boundary da kesu akai bilai haiba kren rizu wafam do madu chanan na bani haiduna ngasi gi karam sangumba revenue minister yamna dait lei logudu mi amna Manipur gi lam masih ho mang yaro haiduna itatana launari ma tamsida ma adu mo daitali de wafam khara thambai bese yamna phataba Manipur prajari am shocking oiba adu mo polamani ma masana ju haiba confused tholi ba amasung bond of contempt tholi bese kanana no haiba targadi ma ki staff na haiba border pillar IT1 da chatlaga sigumba je lali amadi sigumba si tawroidobani haiba port ama mana santok pudo madudagi confusion port si lakpani Bharat Sarkar na hidden agenda mai makhada Manipur ki territorial boundary se nom nomogi machet tarakadra haiba port se MPP na phaudong amde Manipur amadi Myanmar gi marakta tholiba lam mangbagi issue Sanjita doping case oza transfer tawbam de ILP gi bill matanda Manipur laigana miyam da asumba role khanghalu haina Socialist Students Union Manipur SSUM na school mahiro singaloina na khongchang sangsilagani happy pau phangbadaki pau lobo saloba impact news amsung atoba pau mi kharada impact Imphal East District ki traffic police officer amana lambi thingle chatpa yaroi hadna pau loba sanghalakidre hariba thodog ase ngasi nungthil city convention center banakta thokibani matam asida CC Higher Secondary School amadi International Modernized Academy ki mahiro sing khongchang sangsilagani haiba pau tabdagi porompat maikai romdagi CC Higher Secondary School tamna paumi singna hai aigalakibani tanjadu da city convention center banakta duty tarama police
ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर अनीना पाउमी कांगबू अदुबु खामखी पाउमी कांगबू अदुना पाउमीनी हाइना आइडेंटिटी कार्ड फाव पुथोक्तुना इरांगी पाव लौब सत्कदबनी लंबी सत्पे अयाब पीपी हाइजखी अदुबु ट्रैफिक ऑफिसर अमना सत्पे यारोय अथिंग बलैरे सनेन थोंग कोइदुना सलु मथक थोंबगी याथंगनी हाइदुना पुलिस बैरिकेड खाजिंदुना थमखी पाउमी सिंगना हंजिन हंजिन हाइजरब फावबदा ताबीदबदगी ngayak उंखतनब थोखी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर अदुना पुंखाई अमरोम सत्पे यारोय हाइना थमलब मतुंगदा पाउमी सिंगना मसा मसादा यावब कैमरा फुथोक्तुना पुलिस की थोंग अदुबु कवरेज तौब होरपतकी मकोकथम ऑफिसर सिंगना यारे हाइदुना पाउमी सिंगबु सत्पे याहनखी लांद फावबा अपन पीदबा पाउमी सिंगदा अपन पीबा ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर अदुगी थोंग अदुबु पाउमी सिंगना पेंदबा फोंदोरपगा लोइनना मतुंगदा असिंगबा थोंग तौहंदरबा मरी लैनबा सिंगदा अपील तौखी होजे आइना लेजरी मफम अछि पैलेस कंपाउंड हाइ मफम सिनि मफम अछि दा होजे महिरोइ लुप अम तोंगा तोंगा महिरोइ लुप सिंगना तोंगा तोंगा डिमांड हाबिदि मणिपुर की ngapkhai da sokchalegi ba amasung oja sing transfer mafam khada tokchalegi ba asigi matang da impact news की पाउमी अमसुंग अतोबा पाउमी सिंगना हारिबा जगह सिदा कवरेज तोबा चंगबदा मणिपुर पुलिस के तुम ट्रैफिक की ऑफिसर अमने चंगबा यारो है अखोय हुजि मफम सि थिंगुरा लेरि हारिबा हिरम सिगी मतंग दा होम डिपार्टमेंट अमसुंग मरि लेनबा सिंगा चिंगछलगा पाउमी सिंगना मसागी ड्यूटी तोबो फावदा थिंगलैबा सि मियें चिंचनबिरबा इम्पैक्ट न्यूज अमजु लामिनारिबा अखोयगी पाउमी सिंगी माइकैदगी खानजरी मसिगी मतंग दा अखोय पाउमी अमगी फोंदरपै मोर खितंग अखोय लौजगे सिसिगी पोसिदी अखोयदा पुरा नमहतपगा चप मानरे लोइरे सिजे हुजिके हाइदिबा अखोयगी ट्रैफिक की ओसी से सि माइ मथकता चप चाबा कनोमदे लहन मपाम हाइतार था खोदिकी तांग तरा दा पांगथोपा हिल लीडर्स डी की थरम अदु सलिबा था असगी ओइना लालेबा जुलाई 15 दा मियामगी नमित थरंगा पुना पांगथोलगनि हाना से मिनिस्टर सेक्रेटरी ना थादर पुसेरो नमना खंगहलकली सखंगदबा सिंगना फाखिबा ओइरंगनि हाना सिंगना सही यालब अहल मरि ngasi नुंथिल टेक कायदबा कायदना थादोरक्रे नकल मरमदा एडवांस वुमेन सोसाइटी अवांग सेंमाइना सेंदर सेंमाइ बाजारदा बियोय मरि सिबुतेक कायदन थादोरना बाबदी थदोक असि यारिंग तब फोंदोक्तर ngasi वाखन इनफम फाव सथखिबनी सथखिबा इनफम अदुग मरि लेना कैथेल असि कोइबदा हांगलिबा पोटफम अमदि दुकान सिंग थोंगलोनकी पेनबा खलाव कया लावबग लोइना कैथेल अदुग कोइबदा रैली अमसु सथखि थदोक असि हौखिबा जुलाई 5 गी नुमिदा वायरम पुंग तरुकलम ताबदा खुरखुल सेंगाइ लबिदा अहल मरि असि वर्किंग सथखिबदगी मरि मखों खंगदन लेरखिबनी फाजिल लोबदगी थादोरलबा मियोय मरि अदुदी सेंगाइ बाजारदगी ख्वाइरकपम रोतोमनी सही हुमुद्रा निपान ख्वाइरकपम उपरो सही हुमापन सेंगाइ मकाले काइदगी ख्वाइरकपम या स्कूल सही हुमुद्रा निपान अमसुंग सेंगाइ कौसेंग लैमेदगी अंगुम कुंजो सही हुमुद्रानी थदोसिक मतांदा सेंगाइ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलए हाइखाम दिंगोना अहल मरि सिगी बरी मखों खंगहंदना ngasi फाव थंबबदि रैनसम तानबिक मोंद लापि थोंग तासेंग नुंगाइते मखोइबु कनाना करिगिदेमक्ता फाबनो हाइबदो सेंदोकपिरो अमदि अथुब मतमदा थादोकपिरो हाइनसु अपील तौकिबनी फारिबा मियोइसिंग पुनमक अहन ngaktani chahi yamaba hogi subuno mangamjada masagi ngaki nuaijana walking chatpa matamda hogi mokhoi pullaga nungdang waram ngak hoi walking chachaba timing de mokhoi phabigrakanda ransom oina tawagi film ama lakpaje yam thamoi sokna yamna nuaijade gi site gisu loinana masi prajamayam samai prajamayam gi site gisu thamoi sokna yamna thamoi kaiwa adumba thogdong ama khangne aduna yargadi hoi mari leinaba phariba kano singsina yargadi minungsi gi yengbiraga prajamayam gi minungsi yengbiraga al singju gi minungsi yengbiraga asingba thogise amohanna samai kendra natna samai gi hai mafam sida thon bidana ba loinana amuka hanna sigumba kano singsi tobidana ba ai haijari अखोना हाइजनिंग बसी असुम्बा अहन ओरबा कना कनो तौद्रबा मोय चचबसी द मोयन फाबिरगा को तौबसे खोय याम नोय जदे पेनजु पेनदे मोयन कई मरंगी मोयसे तौरिबने पैसा गी ओरबसी आइना खोयना दुम खनजै को खनबबुदि अदो सोमबसे अमता तौबिगनु अखोयदा अवाबसे पिबिगनु अहन ओयबा हनुबसिंग सेनियर सिटिजन फाबिगनु सिकता हाइजनिंग अखोय कुंबी म्युनिसिपल काउंसिल नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नप्सा की सेंग पीदबक लोइना मियामदा नमथाक तौरे हाना ngasi माइके दोगे कोइ साउनर मियाम काउंसिल से ऑफिस थमजिन खिबक लोइना कुंबी बाजार रैली सतन पेंदा फंगदोखरे कोइ साउनर बा माइके दोगे मियामना फंगदोरपदा हौखिबा सही लिसिनी 33 के जनवरी थादगी ngasi फावबा काउंसिल असना कोलिबा वार्ड नंबर 3 की इमुंग सामग अहुम अमदि वार्ड नंबर 4 की इमुंग हुमुद्रा की मियामदा नेशनल फूड सिक्योरिटी के एक की मखादा पीगदब सेंग सिनी अमत पीबीदे हाइबग लोइना मरी लेनबा काउंसिलर सिंगदा सेंग सिंग असि फंगनबिनबा हंजन हंजन हाइजरबा फावबा करिसु नासुंगदना लैथोकले हाइरी कानद्रबा नफ्सागी कार्ड से गवर्नमेंट लौसनबिरो हाइना पेंदबा फोंदोरखी
Manipur lenga ke cabin PD godown da thabak suri basin missing thabak suna hingbada warak padagi suicide power tawning ba power hana cabin PD laborers welfare association ge zero lamana hierarchy asigumba talagasida sin missing na peaceful sit in protest satana ba pau pi basang ba association asiki meo singda tamna set number 4 storekeeper na kihan khan lapki thong bo yaning da ba phongdok na laliba July 8 dagi thabak lepagi khongjang amadi wakan infam yauna makal makha kyai khongjang sangsilagani haina association asina phongdorop kaloina na Makatana association asiki mihut singda tholakpa papata pumba se number 4 ye storekeeper in charge na pugatabani haina serol sina kan wafam thamnakli Siza hospitals ki ana laying da sizna ba khutsu khulai anoba technology kaya hapsindra siza expands for technology safety volume vision and value system ngasi se minister na sanga khre ngasi anoba technology kaya hapsindra sanga ki badu ki manungda MRI CT scan cath lab dialysis modular OT3 ETP CSSD na sigma technology kaya yauri ngasi sangha pagi thorma the minister na haikibada minister ki haksel gi tengpang CMST ki khudong sabalo na pagi ayaba pi ki bagalo na makata na mahan haikibada laliba augustara mangata ki prime minister Narendra Modi ki health scheme gi makata socio economic ka census ki list yawba miyoi singi oina patient singa lupa lak manga phangba yapi khudong saba phanglagani haike aduga lenga ga sigi makata ki lupa lak anina socio economic ka census ki list yawda ba singda khudong saba phanglagani haike ngasi ki thorma da saruk yakiba health minister Alexander Kumar na anong ba technology ke hapselab so doctor ba technology sing asibu salaiga tori bad sing so puksel sangna mayang sebani khana thabak tawbi pasang haina minister na phongtoki Sisa hospital ki chairman kam managing director Dr. Palina Hojik ano balaina makal kaya matholati hari balaina sing asibu laying na hona bada ano technology kaya sangi haina wafam thamki ngasi ki thoramatu da sisa hospital ki doctor sing amadi staff kaya na sarukya ki ai khoi government piribal pa lak ani do na lak ani khataki nawodi aponde miso lak ani khataki naw se ko share roibo haidi reasonable to oiba leidana ko aduna lak ani do ma government gi bear to biro adu dagi lak ani dagi helak padudi patient gi family su khara puthok pa yagane adu maina sinbi raga yaraga di se le hori ba ana ba sing duna aingonda CMIC do sanaba yahan biyo na hayaba ada ai di hana di yare leibne ba ado madu ore ai principal secretary su yaure mangsu health ki adu adum yare loner se sike ana ba sing sida la ani ni do se phangan bir di kanai dina ko adu august ki 15 dagi di madu honorable prime minister Modi ji ki 5 lakh so la ane ba honorable prime minister ki 5 lakh so la ga de ai gi 2 lakh government gi 2 lakh se ke punjan garga 5 lakhs to na sec socio economic का सेंसस की लिस्ट मनुंग द याव बदंग 5 लाख लोई फंगनी अदुगा 2 लाख सिना मु सोशियो इकोनॉमिक का सेंसस की मन लिस्ट याव दबा विडोज मयाम डिसेबल मयाम अदगी लिस्ट याव दो मयाम हम ले होरिबा अदुदुना मु CMST सिना मु एक्सटेंड तौर कांदा मणिपुर द मैक्सिमम नियर अबाउट 15 to 18 lakhs अना लायंग ब गी पैसा लेतबगे अवाब से लेररोय ने यदमाइना फिल दो But science technology the yaw dobya de bane yaw di yaw re but yaw ro ganda hojik akhir uri sing si it's all the life saving devices mari technology mayam am di yaw re but adu si yaw ro gan se ta akhir do wal ise kari no ma so wat na hona ga do ise kari no na hai batar ge di si mayam si bu control to do si mayam si bu main to do bakal gi mi sing se staff sing se doctor sing se ma se kama to ge da just next to god shogeng bathang le ba kangbu sing dunia adana khandana सीजदन लाइबा मखल की प्रजा सिंह अनाब सिंह से मदुना ईश्वर की हेंग मथंग लेब कांगबु सिंह ने खनना दम मोंग द थबक तौबा म अखोई स्टाफ सिंह अखोई डॉक्टर सिंह तौबम चंगे अदुना तब टारगेट all our attempts will be a futile attempt kanada ba मखल की attempt ओइगने खले अखोइना ngasi भावदा थेंगनरेबा पोसी लाइबा अखोई की फैसिलिटीज इदि लौनिंगागा लौबो फंगदबा because of the cost adugi am chawba issue si affordable health care si kamai dona pusilakadagi habasi अखोई हम चाव चैलेंज ओइजाबा अजिक लाइबा मॉडर्न हेल्थ केयर सिदि क्वाइदगी पैसा सि चंग हेंगलाई मौसागी लाइना दोगा हौजिगी लाइना की पैटर्न से खेनरई नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हेंगलाई सही सांगकपै मतुगिना हार्ट की प्रॉब्लम लाई जॉइंट की प्रॉब्लम लाई ब्रेन की प्रॉब्लम लाई कैंसर की प्रॉब्लम लाई मौसागी कम्युनिकेबल डिजीजेस मैम दुगी अनाबदु हौजि हंदरई अदगी हौजिगी रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट अर्बनाइजेशन की अदुना लाइंग बगी पैटर्न से होंगकपा टेक्नोलॉजी होंगकपा लाइंग बगी हेन चंगकपा
ꯑꯗꯨ ꯃꯔꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯐꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯐ꯭ꯔꯁꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯤ ꯅꯣꯠ ꯑꯣꯟꯂꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯨꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ Matang swasta break amlo seke break matungda cooperative societies Manipur gi registrar Armstrong Pamena Manipur Women's Cooperative Bank Limited ki website launch to ki pau mandi Manipur sum malagi tongan bai pau sing putra lak sege impact news bu mieng tadam lebiu Mayam mukana taram no sare bulletin sege makata pa pau miam da pijari Cooperative Societies Manipur gi registrar oina nauna thau purba Armstrong Pame IAS na Manipur Women's Cooperative Bank Limited ki website nga se launch to kre pauna kaithal liba bank ase da pangthok ki pa thoram da Armstrong Pamena Matau nitina tawdaba cooperative society amadi NGO sigi matakta ming sanglagani hauju phawda puna cooperative society lising mapanam di NGO lising tarani param register tawduna lady matau nitina tawdana selan lambi gi oina tolakpa society amadi NGO sing kantoktuna registered kakpagi khongthang lokholagani khongthang asuna matau nitina tawriba society NGO sing da sel gi awaba lehendana mukka hena apaba khongthang amada purangna bohana bada sauna mateng oigani haiki too many registrative societies and also too many NGOs. So we're first of all trying to identify which are the real functioning ones so that we can do away with those fake ones. Once we do that, all the facilities that is to come from the government, from the central government, from the NCDC, so many facilities that can be given. We're trying to implement them. In the record, so far, about 9,000 cooperative societies are there and about 19,000 NGOs are there. So we're trying to, first of all, identify it. Then we'll put it up on our website, which are the existing ones, so that anyone can access any of the NGOs or any of the informations related to any of the cooperative societies or NGO. We're working very hard to make this very soon. Department of Agriculture of the National Insurance Company Limited ani na kusap na ngasi Pradhan Mantri Fazal Bima Yojana ki matang da state level orientation program ma sanjin thontalai pa Directorate of Agriculture ki training holder pangthokre Landam asiki singa madi tamgi lomi singa scheme asiki kana lobi yohane Agriculture Department ki Director PS Rajendra na thamlakli Pradhan Mantri Fazal Bima Yojana ki makata lomi amana labuk hectare amagi oina pangatar percent pa masil palising humfuni pani loina lomi na pigatar premium amount ase subna dangi lupalising amaga sahum humpuni scheme asina tangkak mari thona lomi singna thengna gadari bawa bahibdi mahi marong thabati ki horokan lokpa phawa cover tawgadori Agriculture Director PS Rajendra hai Pradhan Mantri Fazal Bima Yojana si lamda masuk sing amati tamgi lomi sing oina yamna kana scheme oigani singi district sing oina so scheme masuk khodong saba phangana pa tongan ba singi district singi local direct news farm sing da kusam naraga awareness pigani scheme masuk matang da district agricultural office district sub divisional office agricultural directorate amati bank sing digi lomi sing na khang ba yakani dolina tha si kontra matai phopi manungda lomi sing na proposal submit topi haina director asna appeal torli nakala maromda ngasi pangtok ba orientation program to charuk yakwa tongan tong ba delegate sing na thawai khasang yauna honna bidana scheme masuk matang da lomi sing da khangana ba honna biu loina na bhaki mai ki scheme masuk banding tisana implement tawba district ta lopal lak ama maki senpham price oina pikin hena agriculture director asan lauthoki ngasi ki taramda da agriculture department ki additional secretary Letkogin Haukib director of JIT government of India ki Kolkata ki Dr. K Manohar NIC limited Guwahati ki chief regional manager Somi Roisu Saruyaki hana crop losi stage ama ka war mo crop stage mari de wari hojiksi te suppose akoina ahan ba hunba matam sida sing thumjang hraba natraga amta haudraba mangraba sida koi claim tawbi ai adi ani subada standing crop kun crop si wanga kanda akoina haul kanda after 45 days or 60 70 days tha ani sur kanda mangra mai chakpa or any happening hailstorm dagi nonglai nusina mahan tahan mayam simang adum claim tawbi yare lom dari sing chaw lakpa natraga na any sudden any happenings mahosai goi ba any disaster management lakpa matam sida mangi ba adagi amana lo matung na mangi ba lokti lo haudraba sumbi tangkak sida tangkak mari thokna hojiksi masigi claim tawbi yare anu masi yam thini kana ba scheme ni anu yare gai lomi now singna andaki July 31st fagi manungda sai enroll to biu Manipur Students Federation MSA ki Vice President and Sukeshwar Elias Tongo Mihat ta Senaba Myoising Lengana Paduna Serapi Haidra ngasi su protest kaya jaukre Federation ki Vice President Karna Tholmlaga Senariba
थोमलंबदा सेनरीबसिंग ngasi phawba mioi amata manipur lenga na phadana lairiba asibu yaning da phong tokna thobal district manung dalaiba tongan tongan school singna thobal hauka nrl pam diki haudana wangsing phawba hemen chen chamdana khongjang sangsen ki khongjang adada mihat putho o senaba mioi khodak ta phaga dabani jogesor mihat yaning di police ke section da ba thawong yaning di haiba kolau kaya mairo sing lau ki msf ziri district ki manung sanbada laiba arke sonatham school amadi ziri pam higher secondary school ki mahiro singnasu msf ki vice president and jogesor bihar asi yaning da ba phong tokna protest kaya sathaki राजस्थान की लक्ष्मण नगर दलैबा मोदी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंसेस ता मखादा महिरो सिंह की ओइबा करियर काउंसलिंग इंटरैक्टिव सेशन अमंगसी इम्फाल की होटल क्लासिक ता पांगथोखरे आरिबा नुपी खक्ति की ओइबा प्राइवेट यूनिवर्सिटी असिना नुपी ओइबा सिंह अवांग थाकी मही मासिंग तंब फंगन बगी पांदमदा सही कोनी पाने ना संगसलकली लोनेना नॉर्थ ईस्ट स्टेट की महिरो सिंह साद यांखै हुमदा स्कॉलरशिप पीदना फी यामना संगदना मही तंबगी खुदोंग साबस फंगले यूनिवर्सिटी सिदा ग्रेजुएट अमसुंग पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हांगदुना general technical amsung management ki tongan tongan course sing su hangli career counseling interactive session aduda university asigi vice chancellor nk madan amadi mahiro singna sarugyaki we give 53% of scholarship to all northeast students. Let me make it clear, we are a 28-year-old university working in the field of women's education purely. This is not a small university. Our land was given by government of Rajasthan only for the purpose of this education for women. We are so established organization. This is a semi-government organization with all accreditations, even up to ABET, American body. This is a full set system. Semen lalon ba mioi khran national highway da sale drivers in bakal matik air pp beroi kariba air akai pirak labadi all manipur road transport drivers and motor workers union and subsara thenagani hana all manipur road transport drivers and motor workers union thadrok zero lamada section wa thamlagli zari imphal labida ton mapan hakadab da gari da ton tara tare tan pan haplaga lalon ba yari ngai matamda wai amata haidraga hojikna mari amata lainadana drivers singbu harassment tawki mathau tadi haina so zero sina makhatari ngase yu pung taret ka minute manga sa pamatam da thawbal commando ni kuntaruk suba sam rifles ka pun team mamna khotsu khulai ka kona na miyo yani fara miyo yani dudi lilong tamyai de ki md wahidur rahman apok md hamidur ni aduka amana lilong tararok teki sahi tarari pani makha da leiba miyo amani hairi makhoi ani de ki toigan ama air pistol ama 7.62 mm gi nongmai maru ani 9 mm gi maru ahum m6 ni maru mari ak gi maru manga Kodin bottle taruk lilong tararok talebe MD American ki yumdi phagale hairi Mathang sahida pangthok kodariba Lok Sabha election da Outer Manipur Parliamentary Constituency mere boigodariba adim panmei gi election campaign ki thoni thoram pangthokre simen on daliba 7-day Adventist Church da pangthok ba thoram asiga mari lena na Manipur State Disaster Management Authority ki vice chairman soiriba adim panmei na hiram kaya da sothathana leriba Manipur miyam gi sakhot thorang gi damak MP election lem na ba thorang tobani haiki nakala marom da MP election lekpani haina laktho I haiba gi damak mahak masam ki party na sokos notice sama pirakhiba asigi matanda nakoina na paladuna adem pamaina election lekoni haina mamangda lauthokiba leite tawadapu lekodaba phirep hongdana thabak tawningbagi apamba sabsana lei loina handak thokiba isauda amangata thokraba sanjen thong namthan pungda leiba Kingsway High School gi mahiro singida seloina lopal singya khaite bangoina pirakani haina supungdoki shop cost notice piba pidaba haibi matangda aigi wakhalonda aduga ashengmada safu amada aluga yelumga phutminnaba matam aduda alu sina petharakani yelumna nomagi kan khalakani lepgdoba aigi stand aduna asum nomagi lep khalakpa matamda activities na satharakpa matamda ngasai awa anang asidi adum pungko kokdoribni Board of Secondary Education Manipur na law class 10 ke SSLC examination da Nambol Private Center A da exam thakiba mahiro sing marat ke first division da pass torok ba mahiro mat putra tarukta kunsuba merit award pikre organizing committee Nambol Private Center A na sindra pangthok patharama da school mapan na farikya thaki center asina ngasi kusin nakhiba award adu da sel gi mana certificate of citation amam yauri lene na center asigi oina subject toppers nga tongan ma donor kaya na sponsor torok na miyam mana kaya pidna puning thawatki Assam Rifles na North East State ki damalek ko ni haiba wakalonda taruk suba AR da the Fatigue Crew Junior High School ki mahiro singi oiba educational tour ma pangthokre
Tungi Yumbirial Oigatoriba Mahiro Singda Masagi Nat Masak Kangba Natana Koi film Nakan Tamnapi Pandamda Turasi Pangtokibani Hariba Turasi COV Singzamadi Ayuk Pung Taramakari Kongsana Bamatong Iro Sema Laiba Manipur Zoological Garden the Putana Wildlife Conservation Taubi Baroiba Singi Matanga Mahi Roy Singda Kanganki Tungda Manipur State Museum the Satana State as heritage history archaeology Amadi ethology ki cultural diversity ki Fasa Masak Sing Mahiro Singda Mahiro Singda Uba Panganki educational Turasida Sorana Mahiro Yankai Galon in School Wasa Tarana Sarviari Regional Institute of Medical Sciences RIMS Infal ang Assistant Minister Relief Panda Lupa Laktra Hum Dalising Humputurka Sani Humpudra Mapandone Chokre Haribasan Pharmacy RIMS ki Director Professor A. Shanta Madi Hospital Medical Superintendent Professor C.S. Adan Kubana si Minister Nongtano Berena Kosinaki Ngasi CMRF na Sel Tingbang Pagi Thorom Aduda Dental College Principal College of Nursing Head of Department saying Medical Amadi Dental ki Faculty Member Singalon in Nursing Amadi Nursing Superintendent ki Official Singasaro Yaki Lona Ngasi RIMS ki Makeri ke CMRF the Sel Tingbang Pirapada si Minister Nongtano Berena RIMS ki Director Bo Takat pa Pagtoki Additional District Magistrate Morina Topasero Matung in Indo Myanmar International Border Area the Tataru Namidangi Matamda CRPC under Section Samagani Fumari Makada Timbatamle Hari Atimbasi Border Area kilometer home public Manda Namidang Puntariti Noalam Dai Pumari Paupada Mui Mangati Henapumba Madi Miwanda Sokpayaba Kosukulai Singapore that Timbatamle Hari All Manipur Union AMSU Amasung Coalition Against Drugs and Alcohol Kada ani na Manipur gitongan tong mahiloy sang sing pangtok na laliba anti-drug campaign makacha tarak po nga si Jaina English School Forum Party Falis ta pangtok re talamatu da kada organization secretary mayeng bambudhina nisa sid na bahor privacy akan na ba imong manung dagi ahan bada imong manung dagi horok ni school college dagi horok kibanate imungi mama pa na masa oiba oibising da hidak manangi polam sing kwa khaini surup na sing banlay na ba pakon thai amasung angang sing dagi mamang da hari bani sa polam sing kasi sin na ang sing asina so mataw tamning ba mahaw tangning ba phaw lai adum oina ba mama pa oiba sing na hari ba polam sing asi na ba so mahiroi sing na mataw tamba ya di hay na mahiroi sing na phaw tak piki campaign da school ki principal staff amadi mahiroi kaya na sarugyaki Development and Protection Union United Voluntary Organization DPUVO Nambol Sindan Satarabi Youth Wing Anti-Drug Abuse Campaign Sargoboy Nambol Equipda Pangthok Liba Drug Matang ngasi lobas kin Nambol Liba Loisan the Pog Bipama Pangthok Re Lobas Youth Wings ki President Thongnazam Mangol Chau Maintaina Pongdoropada Nambol Circle the Drug Season Basi Sahi Noribangang Sinayam na Heli Takra Sida Drive Asina Angang Yaw na Miyo Sohum Yang Kairon Fakale Miyo Sama Yang Kaina Counseling Piduna Imong Manungda Kusina Krehain Tamlakli Rup Mahal Theatre Sangha Kibiki Humudra Mata Subaning Sing Numit Tarangasi Pangtok Kibagal Rup Mahal Ga Punsi Supa Sagona Laki like Kitraba Hawaibam Nilamani Ming the people say as Kitaran Tusuba Hawaibam Nilamani Sing Manaso Loitongum Dorendro da Lantokre Ingum Dalasini Taretaki Haudana say could he left and Piba Manas the Sailor de Palace Taramasong Saktak say Yauri, Infalgi BT Rota Liba Theatre, the Pangtok Banding Sing Taram, the Saruyaka Manipur University Professor and Tom Bin Hai, Manipuri Culture Sangwal Lapada, Rumhal Theatre Gisaraba contribution lay Adobo Hosik Oriba, Rumhal Theatre Gimasakasi, Mausa or Basakta Matu Yangarobada, a home Kaya Labor and Nuai Taba Power Hana Theatre, say, Nintina Sang and Hanibiga Pamba Pogdoki. Bisnupur District Manung Sananing Thokong Municipal Council Ward number 3 the Labor Masai Bima Kuti TV live ang say kun mga sorpagi Silver Jubilee celebration amadi Van Mahos sa palan pangthokre thalamada ko marilay na nga si mapamata usara kaya sa Thakre Modern Environment Development Organization Medo Kuti TV Lokoi Sericulture Cum Horticulture Multipurpose Cooperative Society Limited amasong Palem Panthau Sanglen Development Committee na sindana kusam na dona
पांथोखेब थरम अदुदा हानगी रेवेन्यू मिनिस्टर खुंद्राकम पुनिल कांत अमदी अजय बसक नायबा मियोय क्याना सरुक याखी Digital India Week ki batharom kumbi constituency ki banung sanba wagu nogda khong awang laikai da pangthokre Youth Social Action for Rural Development YSARD Club amadi Common Service Center CSA Bisnupur District na sindana tharam da pangthokhe bani ngasi tharam da tera khong gram panchayat ki banung dala ahan boina point of sale machine POS apply torki bi ithai dagi thangjam anita da point of sale machine khusina kilone na tharam ki manung sanna CSC ki staff singna mafamati ki miyam da lemna Aadhaar number correction toba pan card apply toba pandi atopa service kya so piki auze sanaba ki pauda Taran Nepal Sabha Sub Junior Girls Inter District Football Tournament ngasi dagi khumala artificial turf ground da pangthok pahokre football tournament asi ngasi hodok pagi thoramata da All Manipur Football Association ni president Esana Tomba padi general secretary in charge L Jotim Roy galoina na Association asi masak narap miyoy kya sarab yaki football tournament asi ngasi sana ke ba ligta Impal West District Football Association ge sana Roy Moilum Siamna Message ki yang kai tres suba minata san ki ba amatangar ba panjal aduna DSA Bisnupur ba panjal ama sinada mai thi ba pibangam ke tournament asi ngasi sana ke ba ni suba ligta na Impal West District Football Association ge sana Roy PS sana tok pina match ki yakai manga humputra humdoi amadi marput suba minat sing da panjal ohum aduga o lamngan BS Balesori amasung case anita na match asi ki mari kun manga amadi kun ipan suba minat sing da panjal amam sandura DSA kaksing ba panjal taruk sinada mai thi ba piki All Manipur Football Association gi makha da chatariba football tournament asida team mari na sarugyari Thasi mapanda Impal West District Football Association amadi Impal East District Football Association ga ani suba liktana DSA Bisnupur amadi DSA kaksing anina lamba tamnaragani Unito Super Sub Junior Boys Inter District Football Tournament thas ki nipan dagi pangthok pahorgani haina thoram ba adu lamdam asigi oiba changai phadaba thabak thoram amana maram boiraga thas ki tara dagi pangthok pahorgani hairi All Manipur Football Association ni makha da khumala pa artificial turf ground da pangthok kadaba football tournament asigi group A da DSA Susanpur Impal West District Football Association amadi DSA Kaksingaloina na group B dana DSA Sandel Impal East District Football Association amasung DSA Bisnupur haiba team sing asina leg round sing da lamba tongnargani haina amphagi general secretary in charge thadrok pa serola mana khangalagli Anisuba MCA T20 Luang Popo Trophy da trau kwa khatel amadi PTRC pasoi ani mai pakre ngasi luang samam da leba luang Popo Cricket Stadium da Sam Khagem Pali amadi Riyang Star Nagampal ani na sana ka ahan balik adu nong singi fimam fatta bana boraka yai thokre cricket tournament asik ngasi sana ke bani suba likta tos ngam kiba YWC langthawala batting hana sana duna match asik api over kun yaudana over tarama panda wicket taramak turgaran mahumpuni pan kang lobangam ke inning asida YWC langthawal ge batsman Kishan amadi Bikramjit anina run kuntra amasung run kun lobangam ke match asik ani suba inning da batting sana ke batrau kwa kaitel na over taran te ball amada mai pak ran kumudra mathoi adu loduna match asik wicket tare ta mai pak pa ngam ke match asida trau kwa kaitel all rounder Mayang Mistrana man the match taki satharaliba cricket tournament asiki ngasi sana kiba ohum siba liktana tos ngam kiba PTRC pasoi na batting hana sana kibada match asiki api over kunda wicket mari turuk ran sama kumapan loba ngam ki inning asida PTRC ki pasoi batsman Johnson ran yangkain thoi loba ngam ki match asiki ani suba inning sana kiba AC CC singjamena over tara turuk ball ohum the wicket taramak turuk sot nagiran hubutra kag loduna match asiki ran yangkai mapan da bai thiba nang ki match asiki man of the match ta PTRC pasoi batsman Johnson athaki Manipur Cricket Association asindana sathariba cricket trophy asida team kuna saruk yadana league match singda atoi hem tanari ayeng trophy asiki makhataba league match ahum sanaragani अरे बेदा बुलेटिन से हलान समन मियाम दा थमजरी कॉलेज की महिरो सिन एग्जाम की फॉल लॉकटॉक हन बिहाइंड से मिनिस्टर बंगलो द थॉम्स क्ले पुलिस न लाठी चार्ज तबदा महिरो तरु सोले अमदी थी न सोपते के पांच हो पिता लाइक नखरे
Wairaman Kaitali Akoi the Family Street Banders in the Makoi Pama Pibi Hina Minister Banglo Tam Thompson Cray, Mapam Kayada, Nupi Street Bander, but the police car, Unga Cray. Indo Myanmar ngam khai gesoi na ba masung yellow mi kana bil puthok tingi da miam da khanga lo hai ba yaw na tongan tongan da demand sinda school gi mahiro sina khongsan sang sin tri amasung mahiro sina sang sele ba khongsang gi paulo ba sala ba impact news ki team ma dia tai pau mi sing bo Imphal District Traffic Police na lambi tingduna pau lo han